PKK biryara şer li dijî hikûmeta Herêma Kurdistanê wergirtiye. Her kesê ku ji nêzik ve çavdêrê li rêveberên PKK û medya PKK kiribe, ev rewşeheyî wê bikare vê şîrovê jî rabike. PKK biryar daye ku li dijî hikûmeta Başûrê Kurdistanê şer bike. Vê carê armanca gotinên PKK ne ji bo propagandayê ye. PKK diyar dike ku ew ê hedekê bi awayekî pir vekî bike armanc. Hecdeyî tebaxê ji aliyê Mustafa Karasû ve û ji bîst û sêyî tebaxê ji aliyê konseya rêveber Kecekê ve û ya herî dawiyê jî bîst û çarî tebaxê ji aliyê Mustafa Karasû ve hatî çêkirin dema mirov tînte ba hev rewşek wiha diyar dike. Planên PKK yên li ser Başûrê Kurdistanê bi salan hene û bi salan hewl dide ku xwe ji bo rêveberiya Başûr wekî alternatîv çêbike û bibe hevpar di rêveberiyê de. Lêbelê êrişên Daişê li sala 2013 dema dest pê kirî li navçîla peydabûyî PKK ew plana xwe ya 2013 çêkirî û bibe hevkarê desthilatê li şûna wê stratejiyekî nû ji bo hilweşandina hikûmeta Herêma Kurdistanê hejirand. Lêgerên PKK yên piştî sala 2013 di warê siyasî da û leşkerî dîplomatîk de pêwîst e em di nava stratejiya PKK da ya ku ji bo xerabkirina hikûmeta Herêma Kurdistanê bixwînin. Gelo kîjan demê stratejiya PKK ya ji bo rûxandina hikûmeta Başûrê Kurdistanê keftet rojevê de. Bêguman ne tenê PKK mîmarê stratejiya hilweşandina hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Mirov dikare jê re bibêje projeyeke hevbeş e li gel Îran û Iraqê, li gel hatina Daişê re guhatinê sînoran û zêdebûna derfeta ji bo damezrandina dewleta Kurdistanê li rojhilata navîn. Li heman demê êrişên li ser navbenda serxwebûna Kurdan an ku li ser Herêma Kurdistanê zêde bûn. Gel em vê pêvajoyê ji hêla PKK ve lêkolîn bikin, PKK dixwest ji sala 2014 û vir de vê stratejiyê li gelek pêvajoyên cuda biçîbîne. Ger em vê pêvajoyê lêkolîn bikin ji bo çendîn serdema vedigere. Serdema yekem sala 2014 PKK êrişên çekdarên Daişê wekî fersendî li devera ku jê ra dibêjin kemera navîn an ku ji şengalê heya xanixînê xwebicî kir. Ev herêm xeta sînor di navbera Kurdistanê û Iraqê da bû. Bu devera menaqeşê li ser bû. PKK dixwast li wan deveran mayînde û bicî bibe. Di vê heyamê de girtina şengalê jî ji hêla PKK ve pêk hat. Serdema duyem di sala 2015 û 2017 di navbera salên 2015 û 2017 da PKK dixwast planekê ku di hundir da derbeyê pêk bîne. Têzanîn ku Rıza Altun, Cemîl Bayık, Sabri Ox, rasterast bi rêveberiya Nurî Malikî û Heydar Ebadî ra danûstandinên stratejîk çêkiribûn. Di vê heyamê da wî plan dikir ku xelkê devera behdînan û hewlêrê bi destê tevgêra goran û wekî hêzekî opozisyonê bikêşe gel xwe û di heman demê da tevgêra gerîla pêk bîne. Her wiha têzanîn ku civîn li Qendîlê dihatin pê rêvebirin. Armanca bingehîn ew bû ku parlamentoya Başûrê Kurdistanê bê bandor bike û li Silêmaniyê parlamentoyekê alternatîv bê bike. Ji bo vê armancê civîn hatin kirin. Jiyênekê Hemîd Hemecan û doktorek Namık İsmail beşdarî ji yek wan civînên li Qendîlê dibe. Lêbelê karmendên îdarî yên qedîm yê di nava yenekê da hem jî di nava goran da piştgiriyê bi vê planê nakin. Di esasa yê ku vê plana PKK Iraqê û Îranê disekîne Amerîka bû. Amerîka dizane ku ev plana Îranê ye û desta avêjî û vê pêvajoyê bi dawî dike. Serdema siyem di dîroka Kurdan da sala 2017 de mijara radestkirina Kerkûkê yek ji bûyerên herî berçav bû. Radestkirina Kerkûkê ne tenê plana tîma Lahor cengî bû di nava yenekê da. Di pirsgirêka Kerkûkê da PKK xwedî roleke rasterast wekî plangerî hebû. Têzanîn ku wî berî ku artêşa Iraqê wegere Kerkûkê hêzên xwe ji vir vekişandin. Lahor cengî Rıza Altun û Demhat Agît li ser planê li hev kirin. Vê carî ew plana qirêj bi berxwedana pêşmergeyan ya li Zumar û Pirdê hate ji navbirin. Serdema çarem pêvajoya ku ji dagirkirina Kerkûkê ya 2017 û heya îro berdewam dike. Ew konseptek berfireh hebû. Vê serdemê du hewildanên serekî hebûn. Ya yekem bi rêya medyayê ya êrîş û reşkirin bû. Pêngava duyemîn jî bi çêkirina tevgêra leşkerî ve destwerdanên çekdarî ava bikin. Ji bo vê armancê PKK di sala 2019 da rêxistina bi navê Hêza Parastina Başûrê îlan kiribû. Ji bo ku di hundir da tevliheriyê ava bike li hewlêrê xebatkarekî konsolxana Tirkiye hate kuştin. Gelek alîgirên PKK rûveşartê vîdyoyên gefên hilweşandin û sotinê li hewlêrê parve dikirin. Herçend PKK di bûyera konsolxanê da bêdeng dimîne jî lê di rastiyê da ew darbeyek bû. Serdema pêncemîn
تاکتیکین پکیین وان چهار سردمان تک چوبون پکی دید که حکومت کردستان باشور و پدکه نه پارتی که حسانه و بکار دجاره که دا قرطینه جبویی که پکی که لنگی پنجمین جبو هلوشاندن ریببری حریم کردستان دامزران استراتژی لنگی پنجمین لسر بی بنگهیه پکی که دخوازه قاسی بکاره دناو باجر کردستان دا مخالفت گل لدیج ریببری حریم آوا بکه و بنگه شهر دناو گریلا و پشمرگه دا بخلقینه نه استراتژی پکی که آماده پکی که دخوازه نکوژی داگر کرا جو کردستان هاتی رزگارگینی پرچک آخ به دست خواه بینه پکی که کو بریار شهر لدیج حکومت باشور کردستان دا ورگرد یک گلک علامت هنه هر کس وصاد فکرون کو پکی که وی که ناکه لیبل گل مروف دناوا قادا حریم دا جه پکی که و پرزگریکین وی یم بنگهیم باش آنالیز بکه دبینه کو پکی که شهر لدیج حکومت حریم کردستان جبوه و وکی پرزگریکی که هبون و تونبینی دست گیره و دبینه دی بکاره به پیلان خسر بخوا آننا هزاوی چیه و هر وها او مجاری نقاشانه لید راستی دا پکی که هبون خود و خوازه لسر تونبون حکومت حریم کردستان آوا بکه گلو گر ترکیه داگر کربه لی ایران چیه پکی که هر دم آرگومانتا دا آفرینه دا قواته یا خویا پیش سازی لدیج باشور کردستان دیار بکه او دو خوازه رآکسیون گل کود یا لدیج کولونیالیزم ترکان قوان سالین داوین زیده بویی بکار بینه دبن هر شرط و مرجی را پکی که به بردوامی ریببری باشور سیاستمدار اینوی سوشدار دکه کل گل دولت ترک یکیلین وان هنه او هلوستاوی یکی وکی سدمک جبو دست بکرنا شهر لدیج حکومت باشور نشان داده لیبلی در راستی دا هیچ دا پکی که جی دولت ترکا خود نبویه نهاجی لید گرن و به دولت ترک را دیالوگ چی بکن گرنها اردوغان رابا و ببیجه ورن امهد ببینن هما به شرط و مرج و بچن هردیتنا بکن لنگی پکی که لگال HDP پلان دیگه کو دولت ترکیه دموکراتیک بکه پکی که هر روز بانگوازیا لگل ترکان دیالوگی دکه لطنش دویجی ام همو دزانو کو پکی که او ترک لگل هفن دنابا پیوندیه کی بشکرانه میناک پکی که اداره دولت ترک آکپ و مهپی فاشیست بینه گلو سروکی ایرانی روحانی دموکرات بینه داگرکرین کردستانی نبستنی دولت ترکیه به پلان داگرکرنا باشور کردستانی دا لنگی دویمجی دولت ایرانیه گلو پکی که دخوازه پیشیل داگرکرنا باشور بگیره یانجی بنگه داگرکرنا ایرانی آماده بکه به گمان سروری دولت عراق و ایرانی لسر باشور هیه پکی که جی دخوازه و بکه هفپشک پکی که تشتی لشنگالی کری دخوازه لحولیری جی بکه پکی که او شیواز لشنگالی جربان پارچه یک جهریم کردستان خود کرد به پالپشتی دولت عراق و ایرانی ور دمشینه نها دخوازه او تشتی لشنگالی جربان دیجی جبو باشور کردستان جی بجربینه پکی که دناوا باشور کردستان کی دبن سروری دولت عراقی را دخوازه او فکر دکه و دستهلاتداری خو خورد بکه جبرویجی پیوندی پولیتیک و دیپلماتیک پیش دخه گر هون راستی بنیرن حولدان مجلس باجر سلیمانی و باجر به عراقی بگیری بده بانگوازی شاسوار عبدالواحد جبو گل در که قادان و به بردوامی حکومت حریم کردستان کرنا آرماچ نه تصادفه او حولدان همیشه یک نابندیتین مشاندنه به کردی پکی که فکری یکون نکاره به خودی پارچه آخی نهاد خوازه جه حریم رزگارگیر و آزاد آنکو جو باشور کردستان دست خواه بینه هکه او جی چینه به لسر چند حریمان دستهلاتداری خواه جی بکه پکی که او شر نکاری لهمبر داگر کرام بکه نهاد دخوازه لهمبر حریم کردستانی بکه جبر ویجی دی پیلانا پکی که دایا دخوازه حیا مها ایلونی بکه به ناوا بزاوک لشکری دا جبونا ویجی گلک آلیان ده و پرووکاسیونان بیگ بینه دست پیکی دا و بخوازه هنجتی که جبو شر دیجی پیشمرگا چی بکه به وسدمجی و گریلایان به نزدیک باجرن وکی آمیدی و شلادزی و سیدکان لور جی بکه و کو به هفچونی درست بکه دی بشیوازه که بنگه جبو هفچونی دنابرا گریلا و پیشمرگا دا بخلقینه به پیلانه که هفش دو باجر رانده نفشینو یعنی نوینو بانگاوازی لبو آلوزی دکه پکیکه جی به ریکا چند جوانی که خاطن پرورده کرنه دی پشتن و کاوسی دنابا گل دا پیک بینن و همو باجران به کنترل و به دجواری دیوره بکارانین هزیم خواجیهیجی آگاهداری به پیلانه پکیکی هنه یا هری داوی لباجرو که زاخه هاتی جرباندنجی بش یک جوی پیلانا قریج بو شوابیسی طبقه شوفرین کامیونان جبر سفرین وانا جبو ناوا کردستان و عراقی هاتبون راوستاندن خواستن پروتستو بکن لی چند ملیتانین پکی ین چکتر او رودان کر وکی خو پیشاندانه که لدیج حکومتی آسایش حرمی چند جوان پرووکاتورا و چک بیرابون گرتن دی بردوامی یا وان کریاران جی هبه
armanca PKK li başûrê Kurdistanê ew ku tevliheviyê û kaosê ava bike ku hikûmeta herîmê nikarîbe karê xwe bimeşîne. Ew jî bibe eger ku hikûmeta Iraqê bi hênciyeta müdaxalekirina bûyeran bitêkeve başûrê Kurdistanê. Ew pîlan bêguman bûyerên Kerkûkê tîne bîra me. Dema ku sala 2017 bûyerên Kerkûkê rû didan, pîlan ev bû. Artêşa Iraqê da rêkên di navbera Silêmaniyê û Hewlêrê xwe bike. Artêşa Iraqê qasî karî da pêş da biçe. Heman demê Silêmaniyê da jî Lahor cengî komawî da li ser yenekî darbeyekê pêk bînin. û heman dem jî da Herêma Kurdistanê cila bin. Ew yek jî dihat weteya belavbûna hikûmeta Herêma Kurdistanê. Bêguman ev pîlana ne ew xas hêsan bû, ne jî sivik. Lêbelê xetên xwe yên serekê ev bûn. Berxwedana pirdê ev pîlana neyara jinav bir. Niha ew pîlana 2017 ya bi ser destê Lahor cengî dixwastin pêk bînin, vê jarê pîlanekê hêşta mastir dixwazin pêk bînin. Ev car PKK serkêşiya vê pîlanê dike. Wextekê ku rêveberiya Iraqê û Herêma Kurdistanê dest bi hevdîtinan dike, ev pîlanet tê bikar anîn. Pir cihêşik û gumanê ye. Dibe PKK dev ji wan lîstok û pîlangeriyên xwe berde.